Dobrodošla. Ovo je energija žene koja ima sve. Mir, luksuz, obilje, slobodu, ljubav koju zaslužuje. Smjesti se udobno, zatvori oči, udahni polako i izdahni sve što te je ikada opterećivalo. Sada ulaziš u svoj svijet mira. Vizualiziraj luksuz i slobodu. Zamisli da hodaš kroz prostranu, mirnu vilu. Pod je hladan mermer. Svjetlost ulazi kroz velike prostore. Sve oko tebe je čisto, skupocjeno i skladno. Ali ništa ne vrišti. Sve je tiho, elegantno i sigurno. Dok hodaš, osjećaš lakoću. Ovdje ništa ne moraš dokazivati. Ne moraš se mučiti da bi imala. Ovdje živi žena koja je finansijski slobodna. Izlaziš na terasu. Ispred tebe je bazen koji se presijava na suncu. Sjedaš. Osjećaš toplinu sunca na koži. Ne žuriš nigdje. Nemaš obavezu da radiš. Novac već radi za tebe. Pogled ti pada na skupocjeni automobil parkiran u hladu. Znaš da je tu jer si ga izabrala. Ne da bi impresionirala, nego jer si navikla na kvalitet. Ti biraš lijepo, otmjeno, a iznad svega biraš mir. Biraš ljepotu. Osjećaš kako te preplavljuje zahvalnost. Sada kaži: ja sam navikla na obilje. Ja sam navikla na obilje. Moj život je lagan i siguran. Moj život je lagan i siguran. Novac dolazi meni dok uživam. Ja ne jurim. Meni novac dolazi sam. Moj dom je luksuzan jer sam ja u miru. Moj život je stabilan jer sam ja stabilna u sebi. Moj dom je luksuzan jer sam ja u miru. Moj život je stabilan jer sam ja stabilna u sebi. Dozvoljavam sebi da se sunčam, odmaram i uživam. Ja ne moram da se iscrpljujem da bi imala.
Sada zamisli da ležiš pored bazena. Na sebi imaš laganu, skupu tkaninu. Čaša hladnog pića je pored tebe. Telefon je tih jer nema stresa, nema panike. Ti znaš, ima dovoljno. Ima dovoljno za sve. Uvijek ima dovoljno. Sada zažmiri i reci: ja sam žena sa financijskom sigurnošću. Moji prihodi su stabilni i višestruki. Moji prihodi su stabilni i višestruki. Novac me poštuje jer ja poštujem sebe. Luksuz mi je prirodan, ne pretjeran. Novac me poštuje jer ja poštujem sebe. Luksuz mi je prirodan, ne pretjeran. Sve dolazi u moje ruke u miru. Bez borbe, bez straha, bez krivice. Sve dolazi u moje ruke u miru. Bez borbe, bez straha, bez krivice. Dok hodaš nazad kroz vilu osjećaš zahvalnost. Ne uzbuđenje, nego tiho zadovoljstvo. Osjećaš se tako skupocjeno. Skupocjene stvari koje vidiš oko sebe i na sebi. Ovo nije san. Ovo je stanje svijesti. Ti si žena koja ima mir. A žena koja ima mir ima sve. Sada udahni i polako se vrati u ovaj trenutak. Sada evo afirmacije koje se pišu na papir, otmjene, tihe, luksuzne. Ne za galamu, nego za unutrašnje usvajanje identiteta. Preporuka: piši ih ručno, polako i s pauzama. Ja sam žena prirodne elegancije. Moje prisustvo je tiho, ali snažno. Navikla sam na kvalitet, mir i stabilnost. Birala sam sebe i zato živim lijepo. Luksuz je moja prirodna okolina. Osjećam se sigurno u obilju. Novac mi dolazi lako i dostojanstveno. Ja ne jurim. On je tu, prisutan. Moja energija je skupa jer je mirna. Ne dokazujem se, ne objašnjavam se. Sve što posjedujem je odraz mog unutrašnjeg mira. Moji izbori su profinjeni i jasni. Dozvoljavam sebi najviše standarde. Navikla sam na najbolje.
Moj život izgleda lijepo jer sam ja u skladu sa sobom. Obilje me prepoznaje. Ja sam žena koja ima stil, mjeru i vrijednost. I zato imam sve što mi je potrebno. Ja sam žena prirodne elegancije. Moje prisustvo je tiho, ali snažno. Luksuz je moja prirodna okolina. Osjećam se sigurno u obilju. Moja energija je skupa jer je mirna. Ne dokazujem se, ne objašnjavam se. Dozvoljavam sebi najviše standarde. Navikla sam na najbolje. Ja sam žena koja ima stil, mjeru i vrijednost. I zato imam sve što mi je potrebno. I mali ritual. Kako da pišeš ove afirmacije? Piši ih ujutro ili navečer. Jednu afirmaciju 3 do 5 puta. Bez žurbe, bez muzike, u tišini. Osjeti svaku riječ dok pišeš. I vidjet ćeš promjene.